Samo se tuđu ženu na brzinu. A sad pričajmo o filmu. Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Za vas koji ste prvi put ovdje, ja se inače osvrćem na filmove i sve više manje vezano uz svijet filma. Pa ako vas te stvari zanimaju, slobodno nabacite subscribe, ne košta vas ništa. A danas se osvrćemo na The Dark Tower, najnoviju filmsku adaptaciju romana Stephena Kinga. Pa krenimo. Stephen King je jedan od najpopularnijih i najproduktivnijih pisaca sadašnjice. A ne ti, Martine. Čovjek ima fantastičnu radnu etiku. A ne ti, Martine. Skoro svaki dan napiše oko 2000 riječi. I među hrpom njegovih hitova nalazi se i serijal knjiga The Dark Tower. Odmah da se ogradim, ja taj serijal nisam čitao, ja sam filmski osvrtnik, ja nisam knjiški osvrtnik. Ja ne čitam, ja gledam, pa se osvrćem. Mračni toranj je full bitan za opstanak cijelog svemira kakvog znamo, naravno. Teško je ići u detalje bez da vam jače spojlam film, pa vas pitam sad za ubuduće, je li u redu da vam malo zaspojlam film ovdje? Barem da vam malo zaplet preciznije objašnjavam. Napišite mi dole u komentare. Film je režirao Nikolaj Arcel. Ma vidite kako on izgleda, na šta on liči. Pa ne bi ti dao čašu vode da mi čuvaš, a ne da mi film snimiš. 3 su glavna lika u filmu. Prvi lik, dečka, glumi mladi Tom Taylor. Ne znam da li ima ikakve veze sa robnom markom Tom Taylor, pitaću ga kad ga sretnem. Ulogu gunslingera, odnosno revolveraša, odnosno nekakvog viteza s pištoljima, što je u biti vrlo cool ideja kad malo bolje razmislite, glumi Idris Elba. A njih dvojica se suprotstavljaju čovjeku u crnom kojeg glumi Matthew McConaughey. Kako su odradili te uloge? Pa ovako, Idris Elba je fenomenalan kao inače, vidite da je to engleska škola, ja ne znam, dajmo telefonski imenik da čita, ja ću ga s guštom poslušat. Dečko je ne očekujem puno od dece glumaca i odradio onako ok, ništa posebno, ali nije baš bio u vrlo onako zahvalnom društvu kraj tako dvije velike glumačke veličine. I na kraju Matthew je fucking fenomenalan, ali neiskorišten. A zašto je neiskorišten? Sad ću vam reći. Moj dojam je da se nisu dovoljno potrudili. Sve se nekako pokušavalo nagurati u tih sat i pol koliko film traje, a komotno se moglo razvući još ekstra pola sata ili sat. Jer mi se čini da materijala ispod toga stvarno ima. Ovako je sve to nekako nagurano, na brzinu odrađeno, nije nam dano dovoljno vremena da se uopće povežemo s tim likovima koji nisu baš nešto posebno dobro ni napisani i kad se s njima nešto desi u filmu, apsolutno nam je svejedno. Sad pretpostavljam da je možda razlog kratkoće bio relativno nizak budžet od $60 milijuna. To je dosta malo za jedan ljetni blockbuster, ali ne, mislim imamo hrpu primjera gdje se pokazuje da se i sa relativno niskim budžetom može napraviti odličan film. Tako da nemoj da mi pričaš. Po dojmu koji mi je ostavio, Dark Tower me jako podsjetio na Eragona, ako se sjećate vi malo stariji. Dakle, Eragon je bio u nizu onih filmova koji su došli nakon Gospodara prstenova, koji su probali jahat na tom fantasy valu i pokušavali zaraditi na brzinu. I opet, samo se tuđu ženu na brzinu. Kad sam završio sa gledanjem Eragona, imao sam isti dojam kao i ovdje. Čini mi se da je negdje ispod postoji jedna odlična priča, međutim, ja tu priču nisam vidio na ekranu. Dobra strana filma je što jako lijepo izgleda. Pogotovo mi se svidio dizajn nekih setova, odnosno lokacija i likova, odnosno čudovišta. Jako lijepo, međutim, Valerijana je to donekle moglo spasiti, ali ovaj film ne može spasiti. Najviše im zamjeram što nisu iskoristili Matthew McConaughey. Mislim, evo, ja vas pitam sada, da imate doma Matthew McConaughey, pa što ga ne bi iskoristili? Ja bi. Uglavnom ocjena nekakva mršava 6. Film je bez veze. Zaobiđite ga. Ako već želite gledati filmske adaptacije Stephena Kinga, ja ću vam ih preporučiti ovdje, pa ne morate tražiti dalje. Evo, pogledajte ih, ne znam, The Mist, Shawshank Redemption, Green Mile, Misery, The Shining. To su sve izvrsni filmovi, učinit ćete si uslugu ako pogledate pa sve. A ako ste ih sve pogledali, radije odite u šetnju. Mislim da je to bolje utrošenih sat i pol vremena od gledanja ovog filma. Ako vam se video svidio, lajkujte ga i šerujte ga s prijateljima. Ako nije, šerujte ga s neprijateljima. Budite nemilosrdni u komentarima. A mi se vidimo do sljedećeg osvrta. Hvala lepa i laku noć!